In die nuus vanaand, wêreldleiers, Israeliese en Palestynse burgers verwelkom die aankondiging van 'n moontlike skietstilstand in Gaza. Die spesiale ondersoekeenheid voer 'n klopjag uit op die huis van die sakeman Hlongwane Mamela oor Tembisa tenderbedrog. En ons bring jou die beloofde insetsel oor die eredoktersgraad by die Universiteit van Johannesburg aan die skrywer, digter en akademikus Antjie Krog toegeken het. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die Israeliese parlement, of die Knesset, oorweeg nog of hy 'n skietstilstand as deel van die eerste fase van 'n Gaza-vredesplan gaan goedkeur. Volgens 'n woordvoerder vir die Israeliese regering sal 'n skietstilstand binne 24 uur begin nadat die Knesset die ooreenkoms goedgekeur het. Die Amerikaanse president Donald Trump se 20-punt vredesplan dien as 'n raamwerk vir vredesonderhandelings in Egipte, onder meer bemiddel deur Qatar. Die aankondiging dat Israel en Hamas ingestem het tot die eerste fase van die vredesplan is met vreugde begroet in Israel. I couldn't be happier. The fact that finally hostages are coming back, that the deal was signed, that the war is over. It's a happy day. Ook in Gaza is daar gevier. Hierdie noodwerker bedank God vir die einde van die oorlog en dat hulle oorleef het. Hy hoop dat die oorlog nie terugkom nie en dat dit waarlik die einde daarvan is. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies het die vordering geloof en VN-hulp aangebied. We and our partners are prepared to move now. We have the expertise, the distribution networks, the community relationships in place to act. Supplies are in place and our teams are on standby. We can scale up food, water, medical and shelter assistance at once. Onderhandelaars en bemiddelaars in Egipte het hulle toegespits op 'n skietstilstand, humanitêre hulp en die vrylating van Israeliese gijslaars en Palestynse gevangenes. Eers daarna sal die grootste struikelblokke vir vrede in Gaza gepak word. The first phase will see a ceasefire, the release of Israeli hostages and the returning of Israeli dead being held in Gaza in exchange for the release of around 1,900 Palestinian prisoners. Then the Israeli forces will withdraw to a yellow line demarcated by President Trump, and that withdrawal effectively creates a buffer zone between Israel and Gaza itself. Israel will still be occupying a good portion of Gaza. Kenners waarsku verder dat die eerste stap van die vredesplan nie permanente vrede in die gebied verseker nie. The second phase of negotiations need to begin, and those require hard conversations on thorny issues of Hamas's disarmament, the composition of an international stabilization force. Trump het die moontlikheid geopper om die naweek na Egipte te reis om deel te neem aan vredesonderhandelings. Plaaslike nuus, die spesiale ondersoekeenheid het 'n klopjag uitgevoer op die huis van die sakeman Hlongwane Mamela in Sandton, Gauteng. Mamela word verbind met die ondersoek na korrupsie by die Tembisa Hospitaal in Ekurhuleni. Hy word betrek by tenderbedrog wat na bewering tot die verlies van meer as 2 miljard rand by die Tembisa Hospitaal gelei het. Die klopjag volg nadat die eenheid sy tussentydse verslag bekend gemaak het. In die tussentydse verslag is bevind dat 3 syndikaate, waaronder die Mamela syndikaat, die hospitaal geteiken het. Bedrieglike verkrygingsskemas is bedryf om meer as 820 miljoen rand se tenders aan 41 maatskappye toe te ken, wat met Mamela verbind word. Die SOE het onder meer beslag gelê op 3 Lamborghinis, ontwerpers meubels en verskeie kunswerke. Today, together with members from SAPS, we had an operation in Sandton. The operation is linked to Tembisa investigation, but however, we are not able to say much at this stage.
simply because there are some legal processes that needs to be finalized. Once those matters have been finalized, we'll communicate further. Thank you very much. Die klopjag is uitgevoer kragtens 'n bevel van die spesiale tribunaal. Dit is deel van 'n weier-operasie te midde van die SOE se ondersoek wat voortgaan om die komplekse web van bedrog te ontrafel wat senior amptenare by die Gautengse Departement van Gesondheid en by die Tembisa Hospitaal betrek. Intussen sê die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya hy vrees vir sy lewe. Dit nadat 'n soektog en beslagleggingsoperasie vroegoggend by sy huis in Centurion, Gauteng uitgevoer is. Sibiya se prokureur sê hulle sal die wetlikheid van die operasie bevraagteken. Die geskorste Sibiya verskyn volgende voor die parlement se ad hoc komitee oor sy beweerde inmenging met polisieondersoeke van die KwaZulu-Natalse politieke moorde taakspan. Lede van die taakmag, die nasionale intervensie-eenheid, misdaadintelligensie en ondersoekers van KZN het om en by 3 uur by Sibiya se huis toegeslaan. Volgens Sibiya is hy ingelig dat die soektog en beslagleggingsoperasie uitgevoer is op aanklagte wat verband hou met rampokkery, geldwasery, korrupsie en regsverydeling. Verskeie items is verwyder. What they are after is just the gadgets. I gave them what they needed. What did you give them? Is the laptop. There's nothing in the laptop. There's cell phones. How many cell phones, General? 3 or 4. It's the phones that are here. Sibiya het sy kollegas en by name die nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola daarvan beskuldig dat hulle hom uit die pad wil hê. I'm not angry, I'm hurt. I feel like Joseph, whose brothers actually threw him in the pit. And they ended up selling him because I've been working with my colleagues and we've been working very well. But for my colleagues to turn on me the way they turned on me, my colleagues betrayed me. Sibiya sê hy vrees vir sy lewe en dat hy reeds geruime tyd dopgehou word en dus nie verras is deur die soektog en beslagleggingsoperasie nie. I'm under siege, yes, and my life is in danger and that of my family. There are cars coming up and down here with false registration numbers. And now the media is here and my place is being exposed. We will fully investigate and interrogate what has happened today. And we will, once the application, which wasn't served on us, I must just say, which I will raise in court, we want the affidavit which gave rise to the search and seizure. Die geskorste Sibiya verskyn maandag voor die parlement se ad hoc komitee oor beweerde inmenging met polisieondersoeke wat deur die KZN politieke moorde taakspan gedoen is. Die nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, het bevestig dat buitemagte en derde partye 'n invloed het op die funksionering van die Suid-Afrikaanse polisiediens. Masemola was vandag aan die woord voor die ad hoc komitee wat uiteenlopende beweringe van misdadige infiltrasie, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek. Die beweringe is in Julie deur die KZN polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi gemaak. Skokkende getuienis deur generaal Mkhwanazi oor die toestand van die polisiemagte en die strafregstelsel is die laaste paar dae aangehoor. Volgens generaal Fanny Masemola is daar probleme, maar nie 'n krisis nie. I will not describe it as a state that the police service is in a state of crisis. Well, the police that are working in South Africa are from the society and community of South Africa. And what you find in the police is what you find in the society. So you cannot see them in isolation from what is happening in the society. Currently one cannot describe it as a state of disaster. Die getuienisleier, advokaat Norman Arendse, het hom bly pols oor Mkhwanazi se aantuigings van korrupsie en inmenging tydens aanstellings. I'm interested that you use the word they. Who are they, General? Because you are appointed by the President. Yes, I'm appointed by the President, but you will find that there will be criminal cartels that will go into a little corner, connive and come up with a case. At the end of the day, whether there is a case or there is no case, the fact of the matter is
you have been removed. That is the most important. There will be outside parallel structures that would want to take charge of the National Commission. If they can't, they will find ways of seeing how then can we remove him and replace him. So actually from day one, when you get appointed, there are already those that are working day and night to see how we can remove him. Masemola sê hy was verbaas dat die taakspan wat politieke moorde moes ondersoek ontbind is, aangesien die minister van polisie, Senzo Mkhunu, nooit genoem het dat hy ontevrede is met die eenheid nie. Nobody said anything. Minister never said anything about there is unhappiness about the team or is about to disband the team whatsoever. Nothing. Not even to mention. Masemola beweer ook die media is gebruik om hom as nasionale polisiekommissaris te diskrediteer. Daar heers onsekerheid oor wanneer die Madlanga Kommissie van Ondersoek se verhore weer sal hervat. Die kommissie ondersoek beweringe van korrupsie en politieke inmengery in die regstelsel. Die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, se getuienis is kort geknip nadat hy verlede week siek geword het. Khumalo het vir 3 dae getuig voordat hy siek geword het. Sy getuienis sou eerskomende maandag hervat word, maar daar is nog geen aanduiding of hy gesond genoeg sal wees om agter die getuiebank in te skuif nie. Khumalo se volgende getuienis is oor die beweerde verbintenis tussen die minister van polisie, Senzo Mkhunu, en die berugte sakeman Brown Mogotsi. Sou Khumalo nie maandag kan getuig nie, sal die kommissie vermoedelik 'n ander getuie moet roep om by sy streng spertyd te kan hou. Ons is net hierna terug met nog nuus in Afrikaans. Bly by ons. Welkom terug. Die Huguenot Tunnel buite Parel in die Weskaap is weer oop vir verkeer nadat dit vir 5 dae gesluit was vir herstelwerk. 'n Bus het verlede naweek in die tonnel aan die brand geslaan, wat gelei het tot die onmiddellike sluiting van die tonnel vir veiligheidsinspeksies. Volgens die Nasionale Padagentskap was daar strukturele skade wat uitgebreide herstelwerk benodig. Die Tollek-tonnel op die N1 Nasionale Pad is die kortste roete tussen Kaapstad en die noordelike dele van die land. Die bykans 4 kilometer lange Huguenot Tunnel is die langste padtonnel in Suid-Afrika, met 13.000 voertuie wat per dag daardeur beweeg. Die aantal motors neem toe tot 25.000 tydens vakansiepiektuie. Ingenieurs werk onverpoost om te verseker dat noodsaaklike veiligheidsstelsels herstel word. The decision to reopen was only taken after the comprehensive verification by our engineers and independent specialists. So while the tunnel is now operational, there are further repair works that still need to be done in the coming months. So these repair works will be done under nighttime conditions when the traffic volumes are significantly lower and the alternative routes are more suitable. Die Huguenot Tunnel verskaf 'n vinnige en veilige roete deur die De Toeskloofberge tussen Paarl en Woester. Dit is 11 kilometer korter as die roete oor die bergpas. I feel good if the tunnel is open because there on the hill is not good for us because it's having a wind. It was very challenging for us, especially as truckers, but we understand that it was necessary in terms of a safety perspective. Now everything is going quick now because that time the tunnel, the gate was closed. So we have to try around now, then we took time now to go back now maybe where we go. Die normale spoedbeperking van 60 km per uur is verlaag na 40 km per uur tot verdere kennisgewing. Studente by die Universiteit van Fort Hare in die Oos-Kaap is bekommerd oor hulle toekoms na die skielike sluiting van die instansie na 'n betoging uitgebreek het. Die besluit kom na verskeie prominente geboue by die Eddie Kenny kampus afgebrand is wat miljoene rande se skade beloop. Betogende studente eis vir 'n studenteraadverkiesing en vir die onmiddellike afdanking van die fisiekanselier professor Sakela Bushlungu. Die eeuoue Universiteit van Fort Hare het sy deure vir minderbevoorregtes geopen. Dit het ook 'n geskiedenis dat hy prominente figure opgelewer het wat 'n sentrale rol in die bevryding van die land gespeel het.
Dele van die universiteit is nou vernietig, maar studente beklaar die feit dat hulle uit die kampus gesluit is. What we expect from the VCs to come down, negotiate with students, and then the other thing that is wrong that they have done, they have interdicted student leaders who should be coordinating this thing, who should be negotiating with both students as well as the management to then calm down the situation. What we are seeing here is arrogance and abuse of power and abuse of state resources. Sommige studente vrees dat hulle nie die akademiese jaar sal voltooi nie. This eviction, which was a short notice, it is inconveniencing us in such a way that we don't have allowances. Most of us were received allowances in the previous month, and some of the students just came back home because remember, the previous Monday on the 6th of October, it was the reopening of the midterm. So some students had just came back home, and now they are being told to go back home again. Remember, some students are living outside the province. Some of them are living in Gauteng, some of them are living in Western Cape. So they are being inconvenienced. And some of them now have to borrow money because they are panicking. Die universiteit skat die omvang van die skade tussen 200 en 500 miljoen rand. We estimate that the damage is in the region of 250 to 500 million rand and will take over 2 years. We want to emphasize again that last night's arson attacks were deliberate, it was strategically planned, it may have involved capturing and involving members of student leadership at the institution and also their followers. What was set alight was the main building, which housed examination papers, and also the wing of the building that housed the HR department and which contained employee record. Altesaam 8 studente is sedert die begin van die betoging in hegtenis geneem en is op waarskuwing vrygelaat nadat hulle by die Alice Landdroshof verskyn het. En nou vir die markaanwysers soos om 8:00 vanaand. Die Universiteit van Johannesburg het 'n eredoktorsgraad aan Antjie Krog toegeken. Sy is bekend vir haar grensverskuivende werk as digter en skrywer. Krog het die toekenning ontvang vir haar lewenslange bydrae tot letterkunde, taal en maatskaplike geregtigheid. Alet Engelbrecht het die geleentheid bygewoon. Krog is bekend vir haar werk as digter, skrywer, joernalis en akademikus. Haar empatiese benadering tot verslaggewing oor die Waarheid en Versoeningskommissie is as 'n naaldstring gesien tussen die traumatiese getuienis en die Afrikaanse gemeenskap. Die boek Country of My Skull het haar verslaggewing, eie ervarings en digkuns gekombineer. As deel van die Universiteit van Johannesburg se 20ste bestaanjaar word die eredoktorsgraad aan Antjie Krog toegeken om haar te vereer vir 55 jaar van publikasies. Krog is 'n openbare figuur, sy is 'n openbare intellektueel. Sy was een van die handjievol skrywers wat by die waterval beraad was. So dit is eintlik die ding, 'n leeftyd van in Afrikaans jou kreatiwiteit beoefen en jouself verby net die genre van poesie druk. As ek nou dink 'n reel wat ons baie goed onthou is uit haar poesie. Sy gesê het om te kan asemhaal. Was taal nog nooit nutteloos of prutsel nie, maar al. Antjie Krog sê die eredoktorsgraad is 'n geweldige eer en dat sy bevoorreg is dat sy haar kreatiewe wese in skryfwerk kon uitleef. Sy voel egter dat die kunste nie die nodige ondersteuning in Suid-Afrika kry nie. Die land het nog nooit 'n minister gehad wat diep belang gestel het in kuns nie. Dit is gewoonlik sport of oppervlakkige net vir performance art. Maar kunstenaars van alle genres en van alle soorte is nog nooit ondersteun, vereer, gerespekteer op maniere in hierdie land. Want eintlik is ons land vibrerend van kuns. Ek meen, dit is waar ons sterkste punte lê. Ons sing, ons dans, ons skryf, ons dramatiseer. Ja, en almal moet dit self aan die gang hou. Krog het verrigtinge afgesluit met 2 passievolle gedigte wat sy opgedra het aan al die Gradiehandi. Now inners outmost from blessed, blessed.
Bly ingeskakel vir die sport en die weer vanmôre. Sien jou nou. Dis dan al vir vanaand. Dankie vir die saamkyk. Ons is môre aan terug met nog nuus in Afrikaans. Mooi bly tot dan. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons dat dit nat sal wees in die noordelike provinsies, die noordelike helfte van die Vrystaat, van KwaZulu-Natal tot in die noorde van die land waar dit nat sal wees en dan ook miskolle oor KwaZulu-Natal en dit is vir vanaand 'n matige sterk wind allangs die kuslyn van die land. Nou kyk ons na die toestande vir môre en die reën word noordwaarts en dan ook oor die Noord-Kaap beweeg, dan ook oggendmiskolle oor Kaapstad, sowel as oor die Oos-Kaap en die noordelike provinsies. Daardie toestande dan vir vanaand en 'n matige sterk wind allangs die kuslyn, ook winderig in die binneland van Suid-Afrika. Ons kyk nou na 'n waarskuwing wat uitgereik is, ewige donderbuie wat kan voorkom en dit is in Limpopo, dit strek tot in Mpumalanga, 'n gedeelte van Gauteng en dan ook in Noordwes en hierdie geld dan vir vanaand. Nou kyk ons na 'n waarskuwing wat uitgereik is vir môre, brandgevaar feitelik oor die hele Noord-Kaap. Dit strek tot in die Wes-Kaap sowel as in die Oos-Kaap en ewige donderbuie wat weer eens kan voorkom oor Limpopo, 'n gedeelte van Gauteng en dan ook in Mpumalanga. Nou kyk ons na die temperature in Gauteng. Ons begin in Pretoria. Aanvanklik 'n koel dag, dis 16 oor na 27 môre middag en dan nat in vereniging ook 27 grade Celsius. Ons beweeg noordwaarts daar in Limpopo, Musina 32, Phalaborwa 31 is die maksimum, baie nat in Bela-Bela 15, later 28 sal die maksimum wees. Die volgende provinsie in Mpumalanga ook nat daar in Carolina 26 en dan in Standerton 12 oornag 28 sal die maksimum wees. Die volgende provinsie in ons weervoorspelling is KwaZulu-Natal en bewolk in Durban 19 later 28, baie warm in Richards Bay 33, sowel as Pietermaritzburg en dit is dan KwaZulu-Natal vir môre. Ons volgende provinsie die Oos-Kaap en Nkabega 13 later 29, matige temperature hier langs die kuslyn 25 vir Oos-London, maar baie warm in Willowmore en dan ook Graafrenet wat 37 grade Celsius sal wees môre middag. Nou in die Wes-Kaap en dan in Clownwilliam steeds baie warm 35, Beaufort Wes 36 sal die maksimum daar wees, maar matig in Kaapstad 12 later 24. Ons beweeg nou na die Noord-Kaap en daar gaan dit ook baie warm wees in Appington, Sutherland oornag 10 later 32, nou terug in die binneland in die Vrystaat waar dit ook baie nat sal wees, Ficksburg 7 later 26, Gariepdam 30 grade Celsius en nou die laaste provinsie Noordwes waar daar wydverspreide baie gaan voorkom, 30 vir Klerksdorp, Bloemhof 31, Taung 14 oornag 32 gaan die maksimum wees. Is al van die Weersentrum. Goeienaand.